Okay, umurebe wa Rubirizi News Center we bari kwano geno miso not followinga amutugwiti gwa YouTube kandi we kwano geno miso kwano subscribinga liking turebe ngo wasokono tunga ebintu binji ebiwa botakumanya amazina nci Ramadan urunakurera izoba nyina abajenyi bahangwa kandi abantu bamani nsoko ntugeno miso ko tugamba nsonga zitari zimwe na zimwe azukwatirena na Rubirizi District special rubero bwinji nane izina Bunyaruguru cyakutegana sabantu konka ikintu jangu bakatiteka wabo insonga za katerera birenganiro na no muntu mo kutugambira ngo kugira ngo akaro katerera usame kugira ngo ajete Rubirizi akoka tsako nyino mujenyi umukuru kirinzo ruwaha na no wamani Magufuri sikirizi na ryo mugenzi konka ngira ngo we akagira ngo iri Magufuri akata kuriyenda kuko abantu bakaramujema wakana akunda iri ya governor kati mwachire letu basoko twigoro kurunjo muramwa ansonga stari zo manazimo twakwakira se mwebare abampurikize kandi abakundeba aye Rubirizi News Center nashemererwa kubaha na muzeyi mu bya politics no mu myaka umukuru Kanyaruguru ni mpamye yo kwetegereza ibintu byona kandi wajire sati ya ready mwe kandi ati ready ati najwara yero kukira kuyabe najwara ready umusayo ukarugamu umusayo ugatuga yero nko gwanyi aramani yenda kubanza gamba kintecho birebi kitwirwe kikwasira kati abantu bamwe bakwenda izina ya Bunyaruguru kandi abandi bakwenda ngo ngubare Rubirizi nyo mazima niza kwija kwesimba Ahabwakyi yamani kimwe kinabire nyine nkatopo no agenda no kugira ngo DITRICT0 etunga izina igaruka izina rya Bunyaruguru ebigendero banje bikabiri biti icyo kubanza abantu bo kubanza okutwira muri Bunyaruguru n'Abanyaruguru niwe abiri Bunyaruguru kandi ahantu hona oze Karamoja oze Guru oze Kisoro oze Kabare bona ni bamanyaki Bunyaruguru na hati ninjuka nkani ngamba na first lady ni mugambira ati norugaye ati ninduga Rubirizi ati Rubirizi ejerinkaye nti Bunyaruguru ati ati first lady ya nakate kumanya Rubirizi kandi ibire district ari first lady waza kuzanko mu distribution y'ebintu baba ni barjimba kwija muheru nitwija muheru ubundi bya biri bice tubasa kufika rero nko kutwandiza mu za workshop mwaba ni babashoma benda kujye babahereza ni worizi ya muheru mwenu lire advantage teri impango izina Rubirizi kandi Rubirizi ikindi izina nemanyise ki tinga district bakaba ni bazihereza izina rya headquarter heri mwenu ni bangira ngo iyi headquarter heri ni hayitwa Rubirizi nangwa tunumurka gwa Rubirizi kukatinga maya bwacu bagisire Rubirizi wakaro mu Rubirizi kingumanya kukanyo ni kulatera tradition akano mu constitution Abanyaruguru barimo nka ke tribe so konka mwana shangu wabo butekerezana hagati yaba Bunyaruguru n'abakaterera nje cyane sirecho kana hati nyenda kugambira ngo tukino buremezi no kure bintu bingi katerera tiba kugira ngo webare konka ko tiba kusima konka kore kintu kimwe Bunyaruguru abakatera batira urwari twaza kure umukushuma umazima bashumira mununga nabangayi na constituency ya Bunyaruguru na wanoza kurondegwa bemirimo nogigabira abagize bata abagihikiri so ndaza kushanga wayiha abantu Bunyaruguru bengi kuri wareka baki so nacyo cyanga cyabateganisa mbene nyonko myaka 5 n'amazira Ahabwakyi yamani ikisange cyuiri tukamare myaka 3 esente zone z'amezi nizituziteka katerera kongati barasimire kano kugareberera gabaremire konga kuno akacha kutusigaho to extendingira amezi ga agagamubangizi agamushumba tukomera reka tubatumwemerizaho mama yacu ya person we ikina mukundiro n'ikintu kimwe taro cya person erese no watakumanya tayine byaro yatakumanya abantu bari mu Rubirizi bana nabamanya reka twakira umukuru umuguru samazina gawe yanzure abakorera amazina ganje ndekanyaruguru Hosea
senior citizen w'emyaka nshanju hihi na mukaga hati kandi wakozero mu government akahumura akabe politician na hati ndiye politician ata nshonge kwatirine na district okujeta Rubirizi nkandi omwe ombantu ababene bakora ko abatori inwe gukora constitution yo kuronda district ege na nebiragire bituragenderaho na nabamemba banje bunabire nyine twatori ine abantu mushanju ababe barumu kaburwa barumu mugenzi buzije barumu mushija wakaterera haji kandi bamweta haji katoto mukiga budara akonko kachikwa kashitamire tekatekera constitution izina rya district tukasitama twashanga ngu Bunyaruguru niyo yabiriye headquarter ya Bunyaruguru atakagireho mashaza gaganda gakaterera kutwagire kushanga twashanga Bunyaruguru ababe bari muri Bunyaruguru abanyaruguru barbake twashanga katerera hari abantu bingi babakiga babe bafurukiremo twashanga nkuturagete Bunyaruguru abakaterera nibija kutwesharaho bajengwe eri ejo district ane y'abanyaruguru atkuso butwikerezine tukagira ngo hatukoreke tukaheta Rubirizi abo kuba noho ninko sero ningomuruka ahisha zeri rya Bunyaruguru yabirere ngugwa bigurinka nka village mbwene ni village kanomuro atwashara mu cyete cyo kujya ngo hatija kubaho kurwanagana abakaterana bakagira ngo district ane y'abanyaruguru twashara mu cyeta rwagati bita handi kikakiri cyo kandi no mu constitution yito twakozere mu mwaka gwe 2010 ekanegera ngo ubona kuburihika haye ndo kwindurwamo noreba ndimwe mwishazeri yaberishaza ryamana nagomo muri inkore konkatwo kuza kushangoshanga nito tukwereruka yo na hahine binte biri kuza kwijja nkomo mu district sinito tukwereruka ubundo shanga twatungana no busigarira bita handi nyonka bene ntekateka ngo mbona ko ubu ngobona ko butushemere kuba ntindurizi nero tukariyeta Bunyaruguru ikaba district ya Bunyaruguru. Okay, umurebe wa Rubirizi ni center webere kono genomics not following azo nizo nsonga zumwe ezuba tugambero abwizina Elia Rubirizi katatu ngo mugisa tuyine omugurusi Kanyaruguru omwe umbakozire district okutandika kurebeka ngo nagenda omisi wakajeta Rubirizi muka ishitarasemeza abantu bingi ngira ngo ejenso ngataka tugambo munonga turebeke ngo twatambara kurungi ugumeno tukorate reka tumure kace tsa kwantu garuka umuri ba Rubirizi ni center webare kubana following kandi kuri mu kawomoro izuka bakuteka mu sente program eje naba family consultant abakusangwa aho umuri buruma kandi bo bizire kuza kugenda mise no kuyamba ansonga zikwatirire na namataka nabari barangatana samataka gawe ningasi ebya family baso kubana baza umusongezo izuka kandi no kubotine sente oyine business yo kwenda kutandika nawo nibakwereza roni yaho naho ukorango wageno miso no kuba notunga entunguka yamani twaza kutandika ko kurunjano yo maramo gwitu ko tutino cya personal interview ya katano kandi tunona na kirinzu of course no kimako nje munonga ngo tuba turiyo mu kintu ekiri arayini tonda kumanyaho nakutandikana no mugurusi Kanyaruguru atugambere Rubirizi yakare na Rubirizi ya hati tujengu Rubirizi kiriyento ninga yakozere yakare keriyeta katugambe ko tukuza kungambira Rubirizi nyuma Bunyaruguru ni kubera Bunyaruguru Bunyaruguru ekaberiensi yabire ekiriye nyuma abo kuba waza kugerageza nsa Bunyaruguru yitwakurire mwitwe ekatari yeje nyuma n'abantu ababe barumwa abemyaka nka 30 nyuma aho barugiromu yayikomu nabasa kuvura najya ngo yahikabungereza ubu hati yabwe mpinda hindukana no kwetegereza kwa bebembezi baresere Bunyaruguru yabendijo yahinduka na district yona yabendijo nco kurebera amajwaga go kurebaga amabati gakagatabamo omuntu wabiraza kombe kenju yibati akari yogwe arukoro mbitongora arukora fisha umfisharizi
arukora kariho icyome cy'ababene bete cya perikane cya bicare by'inyanja ubwo n'uya birayombeka enzu yibati konka abantu bakukira bunyi bakaba yaba amajwi y'ibinyansi na paripari beto bwa hati ko kuza Bunyaruguru wahareba na Rubirizi yo no kutwarira hamwe ato mbona ko bwanje bunakuriremo rutatu akaba tabayo bantu akari yamakashatu amajogo wabiroreba ngo ejo neka yana nkugira nzi uko noko ejo ejo ya rutoto tukatugete yo bukambi bakabijana bahereze mbaze ubukambi niyo bwabeburuga niyo kushangira hari yo za rwenkobe ubwo mwanya nkugwabire guri aha rugutora kuruga katunguru kushiko mu nkombe akataba mu maju ago kureba ngari ya haruguto wi wabiza kureba rebe nje ri nkoko nagire nkoko ri nkoko koko mbwebe mbeze kubugenza ni buhinduka hata kutwahika enske kuzire Bunyaruguru ke kuzire na Rubirizi ke kuzire katerera nkakoraho katerera nko wegomboro mwaka gwa 10 nshanju na mwenda enjo yo kubanza ko gishanga kirugu amajunu ho gabe gari nkabusenda kurugaho kuzoba omyanya yemeruka tukatugena ntubanda omushojo enjo giranzi yankoko konka hati katerera wahikayo nojya nguti yeri yitware biri waza Bunyaruguru cyeke cyakunu enske hindukira abo bwebembezi kana nabantu kwetegerezo kushoma nano kutunga amagezi kurwa ombinte byabakushohore bako babarebire baturetire ntunguka namunongo mbona ko umutamweji ya chairman governor agubanshongorera ko kuza kureba amashanyarazi ombyaro abantu bakaba abakunu bakabatina amashanyarazi ngo ngosi y'abantu ngosi y'amaju konkatu buriyo muwena na Rwanda amashanyarazi amezi itameza gutwabe tukozesa gakaga kuwabiro ugato mu kikopo ababe batunga chance yo kunywa cyayi ababe banywa cyayi kikakitengesa amajani amezi go gonkaga ka shototiremo amajani narkawo konkatu ko kuza kushanga washanga buri kicweka hishona okuyo hamizi gatakubasa kakana wundi kuteka ngo bwebembezo bo buturumo bwa hati burkane ija kuba amaka amizi gabarhiye kandi ebyo biresirwe kintu kindi nabwo bembezi bwa Museveni president witu abo kuba nagambira abantu nayendeza abantu ngo base kushikwaho obuhereza buri kicweka cyone amashomero gakagarumaki twatuye n'amashomero nkana muri Bunyaruguru ekundi kujimanya twatuye rutoto tuyine mushangi tuyine rugenda tuyine ndeke tuyine na rugazi agagandi gakagariya ubushomero butiyo bwa cyakiskuru na katerera hakari yo amashomero na yagabe gariyo konkatko kuza kwetegereza burugomborora amashomero burugomborora amashomero garumo waza kushanga hihi burugomborora hati ine CD school abana nibashoma second nibazumza secondary bashoma kiretera abantu gunjukana no kureba hare kureba ngo ibintu byagendaje na no kwagira obwebembezo bukubaburo nabwe cyebyo insati negena nehinduka abo bwebembezi kandi izoberi ikikuba kiroho hati nicakare haza ho kindi kandi cyazaho nicakare cyongerera asiriye kibekiroho ninga kigezaho kwenda kukiza icyabirekero kwe kukireba ntyo ogwe no mugurusi Kanyaruguru kandi yatugambiraho Bunyaruguru eyakare ubuhate kwitwa Rubirizi icyo natakumanyaho n'umwanya ugwa rutoto gwantu bita ngonogo bukambi kugira ngo watugambira Rubirizi yakare ninga Bunyaruguru yakare nane yahati Bunyaruguru amini Rubirizi na akushara kari Bunyaruguru hati niyo rero Rubirizi yaba district entane sanimpango nyowe kanyesikire girenti obanagizire kisarani ngumugisha nkakurira katerera kuga 69 kandi wakaterera nko mu Katoliki tukatwine parish emwe eyaragazi so nkabantambura kuruganya miri makaterera oguja kushoma misano rugazi namuno muri bunani yo museminari
uretwa ko mu kishaka uretwa zacyambura n'urutindo rwe rutaruho kwambukira umugogo ukabasimbura kuno shayi 11 wizire kushoma misa ya shayi naragazi ndiyo musiniya ngajizamo 73 nkanishomera mutorere tukatambura kiro karo basi ya UTC keruga kirembi niyo yabire twara kuza kabari urugaha shayi muga inga mushanju bakakabari shayi mu mukashishi okwija urugashayemwe yomwe bazo kabare wikacyambura shaha mushanju zekiro atariho motoka atariho boda ukora kashanduku paka gaterera umuri za nshanjomwe agira uruguru rwagaterera kurugacambura kunga rwine bina imotoka yaberere mu ikabiri tractor yasikora tractor niyo twabere temba ukuruga katerera zaturera ya tractor itwara katerera nitwacambura ukora niyo motoka ya mane kandi ekariye amane ubwirobu ukibawa nakiro orije uvuga kagari konkenjira kigwa uronde ngata kagaro kekorera muto ubu aro nabire no musadota I think 1986 katwari motoka katerera kunagivugire ndiyo ninjenda nkashanga nindebe hinkuruga muri nyakagezomwe yagahinduka so hati kureba ngo hati ne injuro ije yagwa hati naragandeke nije nijaha nati katerera nizayo ngaro kampikana mayoro tukura ngo renta ndisampango kuko muzeyi Kanyaruguru yagambire amaduka gakabaga bakirugu cyambura nabwo karo bitsika kagabaho Rajabu niwe wamaze kombekaho eduka nungi mugenzi Rajabu akarabuke kebiti awaro ikitankaho niwabira ro akaduka so katena ari cyambura awa akuno ruguru baguruzana nankeje ebitoki nene nanka kirugu akaro nakizimbe nkakimwe then ukika katerera kari kizimbe cyabakwete ariwe cyaba mukonya ariwe cyakakuka hamwe n'icyategije nibwo maduka gabiri gari yugunka muri katerera kana agombe kisebiti gatari matafari ubwato butweta roka ubani broke up gakaberi yenjo ojombe kisebiti osibane inzo zitozo budongo izo budongo nemingo ziza ziriyo ninyango abanze kombeka inji y'ibari yamani ni mukuru wanjye ryari karwemera muri katerera umwe bamaze kombeka menji yamani y'ibari ubwo nakora kirimbi so ejo niyo twarugirokwe amashomero itokto and shoma omubwa ubwire bwitu primary ocenda kusinga P7 oza kushomera kabale nengigara kuno ko butayika uko somera ngo musomera cyema nyowe nkashomera kabale kakore ako kuno primary turajisomera tinachumiriwe ako kano ndo bongo nganyenda kusinga standard getariyo so abana abandi ababintu bashomera rugazi icyo kurebera bingi n'abasadoti uko ibintu zo kumusiniya uza kita biseminari atari yo siniya yone abandi bacyo batagira umusiniya bazo mu technical cyo kuratwira bombe kibingi akabantu bito kasho umusadoti na technical school na Rubirizi bazakahaye so hono leba ngo aherugire siniya izire kombe kuri St Michael yitandikire muri kinana St Michael kabanza ndeke St Michael kabanza kuko nka government ndecheke jeri government kunka St Michael private iri ya mission ya diocese kunka nabana bamwe kutanda kushoza abana kuzo mu senior mu university nibakaruga St Michael nkabazira babo ati with commission mu Ministry of Finance ba Vincent Bamugayabo with the director in president's office baka abona primary bazo ko muto wanze kuzo mu primary secondary roti ngakaturebe uwagire kitunga so mbona aho naho twabire turi nyoni njuka 1976 katera twaturya abana bari umunagege umusiniya kuna abire mpumura umucyumuro naza nyono mugenzi kari munda twaza katera umutawundi trading center abantu bije kuri umwana wa siniyo koko
iwe jo buzenga kanoni butera waragambira no mu babiri bijya kutyamara bakora kuri abasiniya kuri abasiniya kuba kusha so mbona ati nire no kitaba ati unoza kushanga atamaka ushange yatekerimu abana 10 bari mu siniya twatwara ke yaba mugaye ateri iri diguri zikama 20 icyo kikakitaro kurunda diguri muri Bunyaruguru n'ingarubirizo ko banza watambura akanka katerero bwirobwe utwari twina ine diguri akaryo mugenzi bakakimanya Joseph umuri katerera yona kana ruganya katunga nangwa atayizire ba muzika ari cenza zaho niwabera yine diguri wenka umuri katerera yona nangwa nakuru bakaba batari bingi bicha katari katurebe maybe na bafaza nibo babiri bari so hati no leva iturigire konkati za diguri tizakibarwa abantu ati bandi kubi ibende myanya ubunasi abanasi bakaba tabaye twatwirere tesi yakora nakamurago nangerika kubwa nibo babiri bari abanasi abakuruga Bunyaruguru konkati abanasi twine bishinaka nibo twandi tubana ko munasi nankugo wa mubanda tinzara yezi nibo twandi tubana kanasi w'umwanya ugu ati nore biturugire so mwe hati warangwa atabanasi n'imyanya twaza kuba twarabona amarwariro tukatwinirwariro iryanaka iryaruga ziriyunga konkati kurango twine here center city twine here center for gazi twagira ati here center city ndangaro twagira here center city ri mubanda twagira here center city Chicwamba here center city Katunguru here center city Katera town council here center city Munyonyi hati jawa karari ya ikari aringire kumyana yone primary school kanda gamagene amashomera ko kurenga arirumu ugutimba zira private ni imbaraga government kunga wazishagwa ngatukamenya Nyakasharu wodi ina mashomera abiri ga government ine Rugazi ine Nandishi kandi waza kubaraga arimu ga Orsensi Sentagenesi Penira nore bayituri ati buri Nyaruguru akasinga abana nkabashatu abo bari mu first grade ati naka Pierre yerukiri tungira abana 556 abine first grade hata ba HS uko akatari yuna HS kungatunira ngo abana za Chwamba batungira 18 na za St Thomas na St Michael na St Michael hatwina abana bakurengo muri 10 abene za abakuze mu university abene principals abakoze lectures university no kireba kandi bona bari abana bomu nawe imyanya yo kucyakariramu ikabeta bamu aho na mahoteli ubwiro bw'agatu arisi bona ine yabirimu ikariho anakeji yabanze tukinga fish gaberike ngakinga fish igihe ya government ya kunkayija nawe yago kunkati tu hotel za tourists twine hotel 22 ntaka bari hataka kanye nanywe ataka abazire Rubirizi kote jizi Rubirizi kote jizi kandi hano hoteli arubirizi kote jizi izuka ngo Rubirizi kote jizi ene oburaro burungi munonga noiza ne self contained o ine family noiza waho no kubura singo noikaho kano banotunga obuhereza burungi munonga nako natugamira umiso abakina wachitiro buri mu mbeye nunda kuteka musente nunda kuteka musente mu program eji na no mureba benace hotel Cadillac umurinde cheka berumu konkati ko kwenda kuriaka akukuryaka kakurebekaje ukwasire fuka ushitaba izo mwana akagera ati nkata karebaga karenati ngirebera hari yandike so nambwenu karena nambwenu ntera abantu muranga atararebera umusinge gwe kizimbe cyetu cyari mu social blog takumanye imisinge akarine kwekusha nambwenu yena kushira ngo eje wiki abantu bona bakubasa bazo barebe emyariro ijo ndebiro kubarukiriza imitahimbwa eri nkekirago hitukuza kutagarare mwe n'abantu barebe karine neshaki bamanye ne sente government zeteire umucyombe kumu nanama efosi cyukandi no gamba manye binte bya government tokitibika ijo aho tabishabira reka turugaruke ya personal ya katano zino turebe urugendo rwa Rubirizi district ni ingase Bunyaruguru obuhati kuko rene watu bwo kwetwa Rubirizi dukango mwaka gw'2010 nubo hindurwa izina bakajeta Rubirizi obweruga arushenye mpango konke nyuma ikabe eri Bunyaruguru naza kubuza kace umukuru Kanyaruguru mugurusi we yatugambira ati ibintu birene bigeno meso biterire bamumbebembizi abakuruzere kurungi
ukora ngo Bunyaruguru nezamutinga abebembezi abamagomborera bo bonga abakutiro bwingi kwa kuba ari focused na planning ire gomborora yi owishaza ninsima bamashaza bira ababeba roho bakaba batagira buntu nko bwa abantu abamwe bari kugira ngo itindu wakunu akakora inite konka bamashaza bakoze romu bakaba twinire plan yo kugira ngo tubase kurugayo na munonga nko mugenzi Yosefu Ntama ishe wasikora akakora Bunyaruguru kandi akatungura Abanyaruguru kandi kutuzwa mbona ko bwa hata kuturi abebemeze nka district ati chairman we ariko bari umutwe wa district no harara haza musivo servants konka obwebembezo bukuru kandi ari kurebera abantu be nabari chairman RC5 chairman RC5 wabandizeho mwami Kabega akakora konka nintekateka ngo bumwe akata kumanya ibintu birimo kubikugenda ngo tabigamba kugira ngo twine cyakasana ni mangu no kiragamba mazima nongambe kiricho obundi akata kumanya ikintu kucemere kuba kituyirwe no manya wano tandike ikintu sentite ko kuhenda konka kurugiro kuyatandikire taratandikire kubi akatandikaje konka kuyango bururu kubukika bwahindukana n'abantu kwitegeza kwabo kuba bari konka kandi kutushikire ombwebembezobu na munonga abantu abakuba batwira heru kandi abashomere munonga abantu bamanya ensoko eshemere kuba netwazo omyaka kuza kubikumi yi governor ya Maromu nindebe bintu nibihinduka kukira kandi kuruga aho byabirebire nibiyongera yahiguru kandi ntekateka ngo byagumizamu na nimyaka yagumane yongera ya governor kiriho ningataro kandi wakubasa kwijana we obutombekeza wagamajwaga gahansaga usanga yataho kugira ngo bombeke amajwaga story ga kanyana ejo niye kuberiye ntunguka kandi nanenso ko abantu bakugena nibetegereza nibarebe bintu kubiri nowe mpinduke kubera beitu okutandika obwenyuma akutwabire torurengo rutabire turimo kwetegereza twatumazirwe kandi kutukuzo mbona ko turenka katwabe tucererirwe abonye kuruno jangu tukatandika buriya atkuru turi yahiguru kukiraho nabwo cyo noshanga ngo hata kuturi kandi turiyo ntugendo mu misho nturuga kutwabire turi ntuyongerayo ekendo kwamya ngo twagumiza mututi kandi twakwatanzana n'abebembezi bitu Bunyaruguru nije kubeye ndijo muri Rubirizi News Center webare kubana ugeno misi no followinga amukutugwito takayibo subscribinga okalayikinga okasharinga ubona abantu no kubona utunga ibintu bingi munonga izuka nguturiya hamwanya gutustamiraho bagweta Rubirizi cottages ugukusangwa amuhanda okuza Nyakiyanza utakarugaho reka tuzana n'icyuka cya kabiri